Sashel I'm fly from Ghana. Pompo epenya visa. In Brazil, Aramalenia na chante zan Brazil. Be Aramalenia na chante gare. Sashen bana ku je visa ma na be ndanye ka solo pam da jele la sama ba kira America to sara kan ba niyan yeru mom nan bana pana dunguna ni kira America. Okay. To ba mi kama na kun ku yala wanda song sim shele kan ya visa ma do zo man da kalare nda kan ye ka dama dabsan woni be sa woni chan Brazil nda kalala niya so da ku kam na zo sala do zo nda kalare Sashel anje visa ma. Ne anya visa ma nda kalare ama mamma la are kan da ku ba zan da ku ba shele dan kan da zan pana Brazil mo to karale expert kama non ko hem property shanga yi pana Brazil ngo kande nungula kale gara America to ka to ko la property na magi ka tere ti yiri ya na kan wa chele ya kan ko palen kyengo na tumtuma yin yar bang en pa shele ne to la nya opportunity cha alo shepulo An yer gbango di ya to an kan yanki. Taban pergal bamje selmen kan ay kana tamala asalon house ka ne to keni mane. Anti ditte mun ka bo ha no ni yeto a rezen ban shaka ma za asgania te gana na ma dribu zuko kap to tarta gbana selmen tan. So Brazil mami wula ki bor gbana de ba male asalon house ka sik asalon. Kaptanan ta gbana ma be niman ma wula nyer gba situation tamtara lahbale dindena ka so mal interest ka bo no kana ta pale nimane Brazil asalon den yala di boto okay kama tan da kena sa shelma de yala da boto sa hon kare yala yi pa nan da tom ama ayan zan ko pe ya da countries de boto okay tan da kana sa shelma ayan sin ka salon ma ayan chante de on buka appointment den dalma no Antolande nzang aben yala ke police federal kaptata protocol okay so ami be on take lawyer aben kwa lawyer ay ko cham te buka appointment ma ayan zang la passport de a passport ka ayan zang ni ayna kena face ma ayna la CPF babonele identification card kama Ghana pulo okay taxpayer ban ma to den ka yan face ko kana sin ka asylum because ago piana zungo akala la CPF ma akuto da ban shaka to ana ba bi akuto hayi tu CPF ma nya ban shaka tamiyo okay to I my CPF ma kana chanta apply protocol ma ama shap nan protocol ma poi kana no CPF ma ama CPF ma de kunyela tele okay do ma chang asylum ma sin ko bombo CPF ma yara okay so I no be entala di 1 month 1 month ma kana titege a protocol card okay so protocol ma be entala 1 year the card Brazil ma 1 year card yeah 1 year ma ka be desha de yan ta so la ka be tamar ma dinin to na ka de yan ta so tan ba ma dit nan kar ya police yan control ya maka yel zan wo ba yes then ya wona amale bombo bana yon de ne to engineer yon ntumtuma ama police ba tare ne ba mbora agbamba okay hale polanga yeta azal ba CPF ma yala ko na bua okay so kama Europe wonder ne bi asylum house ka ba tarba lara allowances be huma ka be du pure ka jara ka ta du bi hawshi ka dona ka ba dora tare bi ka ba tare allowances Brazil ma go sa wulan ye da situation ya mala shabra ya ne bara bi lala asylum house na mana ama manembe be nyale so bara ne ba doctor ba ne katir ba biya ama mambe nyale so nyendar ma ba tama la ba fin yanga to zomba mirin so nyendar ma nyen se ka salon nyama man chanta renta adube ban ta ja hawshi ayi ne la pana Brazil mo ka fon kan tiam pana ndalam bu amji so namba won bi yongo en texo ko de o yon no kana on de ma so ne la ko pana airport ma won da kana to palma en zama chon o yon
Okay. Da zo nya. O mine da zang ma chang wona ka fri nyal do mo bara charge ma ne ni am bio yang apoy ko nan to so ma ka nye protocol ma min CPF ma da za ora charge ma kan go da sa ko ra zang ma gil nan da za So des hapon po nywa wanza zangala kan nan protocol men sieve ma za ha. Nywa me kan te jino gwamnati yang ab kan te jino asalo sa habdilo yang ma nan bala ma. nda ko bio yang ma nan tanda ban shakam na ban shakam ka hale muro da ta ba nan rashin tuwan ba kamanda yi o yang ma ne in chang te ge jang la na hal tanda ga in process za So na Brazil. So pompa apart from Ghanaians better bagbana, kabi better bagbana, yes or no, be apart from sick asalo so do no so dan kaner no to dwele. I born na jin Brazil, kana to jin nyagbana. Abo na jin Brazil nyagbana. Kaba bor yom. Den ta la yuma na he. Kana ai no yuma na yon kap nan ta yon yum pi gbana. To yum pi gbang ma anto zang le kuli yon kalabna. Di anto zang le apply visa jam bolo shepulo. Ami je na jin yuma na ma kana nyere gbang ma dongona. Am bola pa yon. Bi amal yon pia. Bi kama yeren amam pa ko register kadama yibian men. Even no matter you, am I register Makadama, Yidian Mako Chirasha. Living together, to born le Pian, but to born shall living together. Yeah, stable union. Dodana, then can it goes on in Japan. Be I come no company, ka company in a total visa. Toruna Antolas on in Yabana yo. Ama company number no interest no visa. To mean Africans, Bavajini yo, Yuko Kara, Ilan Gatamade in America. Chato vug ye to shele gorna an yere ye shele halina ne de zungongo ten je wo current le kara nirba na yir Ghana in kana Brazil kara nirba lan yir Brazil in kana America bando sol ma kema dana ko biane be de lan kane yama nguna hale bankana yo to so me ka banye banyara Hausa na ma kama zango be ma banan tozo in parna ngwana ama manika sapalo ma andilan karala bele do metin da bi ni man ma katranya kanirwo to shire na okay to sanwo bin yane Donald Trump diama mblam mi ami nirba na kanna do me bo no interest na bishine bankana wa pergle nyara bambala family America ka kanna de gatta piara okay pergle kama wula nkanna kama wula family de tumi poe ka te nyɛ ne vɔso ŋun kana na te garpi America de tumi na mi la so ni ma ne be dan kan yala ma kama bu ban na kanna ma ban kan na ma ran yala kama zango be ma to zo kanna okay ami agbani ya shamo so ban won pergele mballa family ni ma ne America so ka ban non ba shakam ka kan nan te gatta piara okay kama duzo diribu to nan easy ka nya dagbana ko ri kena Brazil diribu nan easy la okay ba karna o dagba ma karna ama 100% pune zango be ma zobe okay to la duzo san won ka information do man blambar sa palo to man le nya la kama daba ta kenni okay kama bas duzo on kare information okay ka ten je sa shelwa Brazil yiban je ni man nya hozran wa temen ko wum ka shabzan video shabzan bahana Nigeria na mo sha complain ra na somir ko kana Brazil na Brazil wa na wahala ka tatilan wum somir ko ya na kadwa na be Brazil ka fabla la na lamba bora yel mangle na Brazil de so Ghana yelente nya mama anda sana tumbo Brazil biago manyan pro biago wula nyere kama aya advice so wa kam na be warakana ante tumani mane karanyela obo bora no gare Brazil ay borna a kena yon kama antimmeke lare kama to kokman le karanye la karaka bora to arunguna ay kena Brazil mo nyembom la so ka ne to nye yon bangi ama ka jini yon na nye la shela borma ama dinan karanyela
ma so biene demlan karto kama ko boro en jin lo sha pulo ko teba ma okay ko ni to nyar dira ka ne to on solve problems biya don una on to kena tishin Brazil to me Brazil ka mo so chele okay Brazil ka mo so police bo discover samba ai na ko biyar baka can a shift na hala nan la yuna shift ma na yina be ko okay ai bo okay bizo hala banjir go ba de banon tom yango okay okay de banon tom so dinde nya dinyala kadama akam na to bai kama kala bom mana dan war tumi ka bor mana botin shedin yan tallare dan war tumi na kananta maga ma nye Brazil ma gbana kana mbosole and live fly to different country yes so Ghanaians be yi banye Ghanaians be ni ma nirba to dir bala 10 years ma mago man de 10 years ma kazan san kana Europe nirba to nyar la akana tele Ghanaians pam ba jini yango jere bana in kana Europe ba for vacations do me anya yon passport man to kana Europe country kam ka ba de visa so Ghanaians pam no la ban ma mbali yon passport ne to kana Europe kira takam ka yira ba zoya okay da sa wong boblema won to kana to nan 3 months Europe wa kalan la na yaha kalan la Brazil ne ba pam no la ai we kana won to lolan la no second time won to na more than 3 months or na 6 months until ka bato grant to 1 year 3 months yes okay so far so good dan ya larka ta borwa halna na zungo agbayina nya America ma kende anchan BAA akpalan paka akpalan jawan yene palle homa a shellora ko yang palla Brazil ma be ayina nya opportunity na trasutura anchan nin ya opportunity na trasutura na trasi ama unkuto na jende bankadama nin ya America sanwa ne chan America sanwa de mala de na non hotspam dezo hale difference bana bi ni mana advisor to bakadama don na tana kuma tamma an yadin yan chan sha ama sanwa ko tagala mbor yom okay to dan wa kake tamma America ama din yala da counter ngona tun to cha okay so ko Brazil ma zan kyan Panama Nicaragua take Uruguay zan hal take Mexico latin sama puna le de zahapu ne jia dan wa Brazil na swambala ma in terms of kama na palan jia ka ba na hozala South America according to kama irin nirba ne yar Brazil ngon kunya base kama ka ne to jine kama so shirka okay kama ni yama counter shanga biane ka police discover nirba pam anye bio okay Brazil me Argentina to denen nan Africa ne to jine hale ka ne to nyara bana jonjo okay donc palba za ko to nya donc palma de yela ba to me an hale tuma ba anye tuma tum ni mane ba dede ben no easy anye tuma de nan izo ma ande bo shel de ma ta bin yaran ngona anye tuma anye tuma tum la counter na ma de ben no easy ta okay tum le ko tunan niran mala anuna bansam kama din nyala shume ka be on worla mila zapelso wobo be wolor na wobo zan kana ni mane Brazil nan tana tuma kake mangba nuna bansam balama inshallah zapelse be bang mahaka nangda be palu yelente Brazil na ma tuunda nan kluso Brazil kama nji ka information zan kwa kama yeto ashan apolo ama no commission akonya la ba mai tuma nan wumpam ai yan kana yon kana ya maybe ama anyela welder nya okay ayi bo be kama maybe like forklift driver nya be kama irin truck driver nya tin ma da mai opportunity nawa be anya excavator operator okay da ma the my opportunity nawa okay ama hala kulan kena yon ba
ka ko kanunu tum bangsam warehouse na ma biene kama yene tuma do zora ka banan to ko ntumda kanyara yu atuma yuara so ayel ma pwe kati ye to an ka tan zan zan zar kyanwo kama average salary ni Brazil biago chapto nyer para la ngon tuma kul viel pa in Brazil auto dire la per a month on to die pa $20,000 $20,000 to ko kwa le ngon tuma ko viel pa on to die pa gala no pyongo dezo kan ya pyongo amma ni na ka ti shimbo lara kuto lima to me pyongo ba yuala ba ya lara reals ka batira okay so reals ma ba ko zoya ka lo she polo kama sa palo ba yuar kama 1800 yon lara okay anyi bio ka lo shama mi ka bono to yo kama yen 3000 ka shama yuara 2700 okay kati kan tak pa 3,000 ma pulu ma the highest ambelama be the 3,000 de kan 3,000 ma to ko la yes kama ina na kanunu tumbang sim shele kar kunya la warehouse ma yeto akan yarama 3,000 2,700 to ko la $500 a month mbala okay dan ku nya highest ambelama dan ko mbala okay dan wa duk pan na karwan yan wanya kama excavator operator be bana ka yin wanya wani to die kama $700 be $800 per a month mbalama on ko to yin yelne lala nyala mba mi hala mba mi so ko tumdele do on ka the information okay ama mi ka bamale kama yin bamana pala do me bamale construction site na ma okay halba mamala nunu professional still bena nyama de kara yongo still bena tumama dabana easy tama kan indi yale easy okay manda chan to apply ba ka biya mani palebra ba ko pama professional because professional ma I think Brazil par kama 6,000 yon laram ba okay ayi bio so hal banda ta kwa ba inside ma bi war mala lebra ma nda ko tum still bena ma paga kama 2 months ka bi war mala lebra yuara okay those are the professional ma man mbe no chance to nyale okay te ya twama to kwenza zan zai kwa ma amel ni va shabna ka dama aka ka por son pa ba wi on foi un po como monte chano sa aya apuna ona bandane aya na por tankan ma por waza como monte chano okay na banam ya ha yal ampore bandana no okay apore mabe ban be Guinea Victoria bi wumda ampore waza na mabe ban ke America okay por waza okay to dan wa ta ko gwaza ne na kara ba gwaza sara fu humana ya to amana pa ba za zo ta fu ya ka pa na na san sa anyame assalamu alaikum amin assalamu alaikum